ha. Dala dap ai kat tu ngi ai biang dah kaseladi yang sasien. Ai biang ni kaselatan kong. Menta ai saka nah ai bun palat akat bandiang kat ban tu kisla. Beli perlong kumnu pia long nganget pia biang barok te menta kasni aku banyak share bat pia kani ka way ba kumnu ban chinas bo da kini ki snap jur ki snap so ki bami na ki yeng chongi nang bakin nam sap ai dam ni kin nam long le no ai no te ngin ya le kani ka way bat bangin ya chinas bo da kini ki snap jur te klam da pen slam chu ali perlong nya sedang no ini de bandan sa kani ka berti bala ada pen petri lupa. Ini pakai selatan kong, selading bangal adaptam, ini hap aso kena selading, aso ke selading, hap itu, hap angkat, tetap ang selading pada hap aso ni kendau, kat panbiang. Dapat ane kondo, ane pun senikah, snap johor, ini balak pelang lupa baru tayo, Teknik snap johor ini kapun ha, dalam dap ai kat tu ngi ai biang dah kaseladi yang sasien, ai biang ni kaselatan kong. Repeat biang itu ke step amantan. Air selatu kong. Nyan mahal tu. Ngadian air biang kendau. Kapung kacing hek jong ka size jong ka porti mah. Repeat biang. Kacuk ke step. Dia ban air ban palat tang season air. Ada air tu kendau. Ada yang kecil snap johor. Ini sekolah kuat. Jadi nang tapan. Dah ada perlu kena ke proses barok. Ni hap. Kayak saka ai kat ban biang. Nang ta satap. Tong mah. Menta ai saka nah ai bun palat akat ban biang. Kat ban tu kisla tu kendau sepo. Biang tarai. Dah. Kendam pada setap. Dah ada penipan. Satap. Tap ada yang ta sai komba si benai tam kat nang pu kham slam kamot kanang khamha kan kesebok. Dia kan kesebok ngila ban penan kam ke ban tung sentiu kom ta ter mah kan kamot ni kesebok ka ban susnahi. Lang ngila ban yo kesebok etsnyang ne masih ngila ban chulek dah kan itu. Kini snap johor kini selading tengah tharai borok yo obat kadika alak kelet snap peleng pada nyimbuk na cerong tu ni snap peleng amang adan pang kemudian ini keporti kam dan cintap su tengah su tap na dah kini ke plastik ru kolong hi tap hakop bakan malean long tangkat ni perlong matrai di layar semut hi gitu ki step nama kilang kita sum ban tangkat ni yang pengkon ikan ke video tak dari sampai pak koi pak kapol